Kipat ba Kamau Kunro constituency hak sin tho diang kilalit tor yang sa jong MLA Kamau Kunro constituency uba bantai dor lengdo bandawa bude ban keren AA halor ke reservation policy namar hadu menta uba bantai dor umpat shimla keren AA halor kene gamat kini kipat ba akil ai tiru da kejing tho hak yang sa u MLA bandawa bude ban mi syakmat ban keren bat pen paushai kedar ya kejing sngo jong u halor ke reservation policy Bat keladawaru budai ban ajing kershan yo ba ardan mela basayumat ubal syak tengan kelompok por ha ke bandawa ban penkelano ya ke reservation policy. Ha kini kejuk kesengi kipat ba kelalit ru ban yang hakmat ke yengsa uba pol lengdo ke badan halum kshat. Bandawa budai ban yang bandawa lang ban penkela ya ke reservation policy kamtam ha ba kesang UDP ru kelabo ikne gamat hakmat ha ke election manifesto arhajar arpulai. Kipat ba kilalit drong banyang hakmat ke yeng jong MLA Kemelem constituency uba Ronnie V Lingdo kabadan Hasan Mer ha apa Shillong. Bat kilalit ru ke yeng sa u MLA Kenongpo uba Meral Bonds em bandawa ba kumunong mikmat jong kathan. Udai bandawa lang nak sarkar jela ban penkla temai ya ke reservation policy. Di apil Iwan sini ban apil ya u MLA tu ba Bantidol Lingdo ba kenang bu lejen apa jadi rokan deka ban review yang dekat reservation policy. Nama hadu kini sengai kita minta tang sekentir na orang ipu sengora. Batang even nong hai tang hamidia ro enjura ha ko khobor ko mi hira tabi susap man kum nei kan. Tapi kinang song song pastel ya ang dik kan. Kenang ba ngintip ke position ba wiang hadu minta kan. Dalam orang support ya kan ka enjo ke VPP na support na dia kata giwan sini bukan ICT yo bagian tip nak long nak aktin jong kan na nak dia tang kata nak kali kam dan tip ya bok kat nuski boy bak bertidur di ban air kata juga metan layu ya keren bak bertidur de tambah ya ICT paju de up in the police ICT de hari kata insa phone seperti pasangi insa wan banyak penduk kau ini. Ini adalah isngap. Perman bikum ni tengi tang lasing mending lah ham. Terkait kau ini program terpagin je penlong. Ada hang ni ngin le ha konstitusi ini. Mendai bangi syukursan dak jing songset bangi kersan nama bangi badan ke kanong rem bangi kersan dak kecil sedaham. Tiki kimi kikpa mo rajin tre rajin tak kajong ki habri halingkhar. Kala kajong kajan phong serdap tamanjok ban kijan school ya kikod. Tamanjok ban thiet ya kikot kuliah kikod makin nang start. Repose hadian kajing nang kajing start kim jo kam jo jan. Te de kan kapor ke kadi kan ye bang nila ban pengkelaman ta. Te kajing kerpat jongai ke MLA ke MTC. Bagi MLA khamtam Kibodan kajing ki khli kita ki MLA ki bangi jutep ki bai je kadi baca ban reu. War ai baka pisah ka tingka kalak kaptet kan taplot no ya kajing tep lam ko jong fi. Kan taplot no ya kajing ye jong fi kadi baca ban reu. Wan pet han ya kata ka parti hen rewan mangi ki samlang dong kami kajing rap ko jong fi. Har pimla ra banyarap mentah. Ha pina rap sulun lu. Makanya dia kam jap kam pim baca ban reu. Mentah ko mo ong menne mentah pidang i barang tut tang ki umat. Sobha what up tut kesnam. Kata